ya me ganyo le yo ko wa ko ya pha ganyo mo pa bu tho bu cho mga pa ti tu ho yo. Hi. So today we're eating black noodle. Black pea noodle. And we got the egg and Asian stuff. I don't know what do they call but Asian stuff, you know? Cái đó sebat đó chino. Sebat chino. Sour something. Oli nó. We're gonna start eating black noodles. Cho đi. Damn. That's so good, huh? Yeah. I like it. Tại cái phần là lụi bò mà, bữa thay là mà thay nó lụi bò mà. Ở quýt tôi nha. It tastes amazing, man. Bữa hả mà? Too sour. Yeah. Fine. Ta khai thì ốc cái gì này? Ui nó. 10 out of 10. Let me let you know. It's better than all the noodles. Ta khai cái whistle mà. Like the one that like hot and put them hot. You should never compare to this. This thing's too good. Come on, okay. Ui má. Mà quên. Nó vui gì? You guys should go buy it and try it out. Ta khai vui từ mà vui từ gì à? How much? Ta bố có bảo gì? $8.
That's cheap. It's worth it. Alle tanya ne punya. That's Khaled. Oh, aku lah. Tanya. Don't do that, man. Okay na? Stop recording na? Bye. 我是个高，我发个绿，不闹个啥个不到位，不不不走不到黑，我不听我到你到位。